daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ibni Mas'udin, saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu, saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi fagala biha kadza. Innal mu'min sak temene wong kang iman marang Gusti Allah iku yara ningali sapa si mukmin, ningali dzunubahu ing pira-pira dosane mukmin, oleh ningali ka'annahu koyok-koyok sak temene kelakuan iku qaidun, ka'annahu koyok sak temene mukmin iku qaidun wong kang lungguh, ka'annahu koyok-koyok sak temene mukmin iku qaidun wong kang lungguh tahta jabalin, lungguh ana ning sore gunung. Ya khafu hale kuatir utawa wedi sapa si mukmin ayyaqa'a yen to tumiba apa si jabal alaihi ing atase mukmin. Wa innal fajira lan sak temene wong kang lacut iku yara ningali sapa si fajir dzunubahu ing dosane si fajir, oleh ningali kadzubabi, ningali kadzubabin koyok dene laler, marro kang liwat apa si dzubab, apa si laler, ala anfihi ing atasi irungi, fagala mongko ngucap sapa si fajir bihi kelawan dzubab hakadha hale koyok mengkini. Riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu, innal mu'min, orang seiman daka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mukmin sehakiki, mukmin dengan sebenar-benarnya beriman, mukmin sesampurna. Yara dzunubahu, memandang ataupun melihat dzunubahu dosa-dosana, ka'annahu qa'idun, seakan-akan orang ini katoju tahta jabalin ebebena gunung. Ya khafu ayya ale, orang setojuk gele bekal kebeter saknya ma gunung ni ketakok geger kaaben. Ane ke orang se mukmin se sampurna. Kira-kira sambian montoju ning situng tempat bede gunung parak gujur, betona parak geger. Takok tak takok? Takok. Ana pamak takok sebab oneng mun terus bededina takok kekeri kejak kiri kujur. Nah, orang se mukmin se sempurna aciling tu sanane seakan-akan bentoju bebene gunung takok kujurin gunung. Ane ke orang seiman daga Gusti Allah. Lain bi orang se munafik, orang-orang se fajir, orang-orang se lacot. Wa innal fajir, adapun orang-orang sefajir, yara dzunubahu kadzubab, mereka memandang dan menilai dosa-dosa mereka kadzubabin, seekor lalat, enga pada aki bereng napa nyamana lala. Dak remah lala ni kamun menghinggap nek ka elonga ala dzubabin marra ala anfihi, bila bedeneng elonga si fajir gele maka ngangkep dosa engak lala sebereneng elongah cokop, faqala lahu hakadha, cokop ke elang. Artinya orang mun se munafik, orang se fajir, orang ngangkep dosa ni kereme Pak. Orang se iman paden orang toju ning bebene gunung takok gegerin kerujukin gunung. Orang se fajir, orang se lacot
memandang dan menilai tanah padaki bereng lala si menghinggap ning elonga ota beneng tananga cukup selte cukup yakke elang sanya malala sebenarnya juga orang se fajir dosa kene kebaya wudu tak ada dikit lah dosa kene ria dikit kebaya ngaji mana kipen elang wis ada yang bejat ria mon orang se mukmin dosa ni kada raja ada kene pak dosa ni kada raja ada kene walaupun sambian mungkin nyeltek ko pengakanjana seltek bi sambian seltek ko pengakanjana paling iblis seltek ki ya kengon sambian nyeltek ko pengatenggi nah lain pak oh karo dayet do masih dayet do jarang ko pengatenggi ni se seltek tegian boleh presiden yang tembik sandal bisa menduri cowe sampat bo 5 tahun no kau menapa sekarang bi sandal tok dia tusah ki seneka ada tusah raja kene pada tusah dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman nganggep tusah nikah adalah sesuatu yang membahayakan. Karena iman nikah semakin orang gelek bengal ngelakonin tusah semakin iman nikah dititaruan. Ini perbedaan antara orang mukmin dan orang sefajir, orang selacot. Tahu sana ngeri orang lah. Ku lebih sambian ni kemun ngangkep dosa ni ke yang kebiasa, dosa ni ke yang ke dosa kene. Saya abai mon ngocak pak. Dosa ini to, dosa cili kayak wuduk engkau hilang. Dosa ini to engkau kayak majlisan, kayak solawatan ente. Wis gampang iki. Mon beda orang datang ke sampian ngangkep dosa kene. Asurbanan. Pas ngocak ngenteng lagi ke dosa, ngenteng lagi ke sunnah, ngenteng lagi ke dosa. Wallahi bina ulama ni kan. Ulama ngajak takut ke Gusti Allah. Karena hukum orang takut ke Gusti Allah ni kan hukum wajib pak. Wajib hukum orang gelak mentakzim, ngagungaki dekat Gusti Allah. Wajib hukum orang seiman gelak andi rasa takut dekat Gusti Allah. Namun orang tadi takut ke Gusti Allah. Cereng pondasi neka al khauf. Ada buah kitining ulama. Sidqul khaufi. Orang se takut ongku. Orang se takut kelaban takut se ongkuan. Bener kok takuan. Mon kok takuan kan pada neteke tekan roh. Tak ngetek ongku. Tak takut ongku. Napa? Kok takuan. Adapun sidqul khaufi orang yang takut ongku dekat Allah Subhanahu wa taala, apa esena takut ke Gusti Allah? Al-wara. Takut ngelakonin perkara-perkara si haram. Nyewin perkara-perkara si haram. Al-wara anil haram wal azam. Takut sengelakonin dosa. Nih, kenyaman orang takut. Ngaku takut ke Gusti Allah tak bajang sopu. Ngaku takut ke Gusti Allah ki bengal maksiat, ki bengal ghibah, ki bengal rasan-rasan pak. Aneka adapun orang mun takut ongku dekat Allah Subhanahu wa taala, maka orang gila takut nika al-wara minal maharim wal wara anil ma'azim, takut dari perkara si haram aki tine Gusti Allah tak bengal ngelakuin perkara si haram wal ma'azim ben takut ngelakuin perkara dosa kene otabe dosa raja. 6. Adapun takut ni kekapi terpuji. Takut ni kekapi puji bagus. Beda yang takut Andrea. Takut apa? Takut ke pengajian. Ni benar takut dia. Mata noro mana kipun kakek. Ki takut engkau. Mata noro hadir majlis ki takut bener takut pengecut je nyaman pak bener al khauf ni kan nyaman jaban pengecut mun reng bini pantes mata noro ngaji anu ada saja gebungkoh takut pantes songo tapang prampang takut ke manakib
Jangan ngak kata serambai takok ke solawat. Tapi orang takok ni kapi al khauf mahmud. Takok dekat Gusti Allah ni ke terpuji. Benih takok ke solat berjamaah. Benih takok ngakui siwak. Benih takok napa nyaman saya bergabung di tempat-tempat saya. Ni ke benih takok nyaman. Takok ni ke bagus kapi. Nah orang terus takut ya kudu andi ilmu pak. Tak mungkin orang takut ni ke tanpa ilmu, tak mungkin. Orang tanpa ilmu tak kira takut ke Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang saya takut ke Gusti Allah, orang sandi ilmu, orang satandi ilmu tak kira takut ke Gusti Allah. Allah tak kira takut orang tandi ilmu. Ada buaki tining ulama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga ada buaki kafa bi khasyatillahi ilman, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup orang gelek ekocak orang takut ke Gusti Allah syukur andi ilmu, ilmu semanfaat. Ilmu tekak sekonik tapi ilmu ngajak takut ke Gusti Allah. Nikah kau leban panjenengan malih oning perbedaan orang seiman ke Gusti Allah ben perbedaan orang-orang se tak takut ke Gusti Allah. Adapun orang seberiman, orang seiman sempurna menganggap tu segala seakan-akan aben tojuk bedeneng bebene gunung takut ekoropuin, takut ekekerin. Sehingga takut dari ngelakonin dosa, takut ekoropuin. Sedangkan orang fajir, orang-orang selacot, orang-orang sebecet, maka orang ni kan menganggap dosa ni kah kadzubabin marra alaihi, cuma ngangkep engak lala, marra ala anfihi lebet ning elong akhir pas ngocak ke lala gele nyengke. Yak nyengke deki lalan. Yang kep dosa ni kan ngak lala. Padahal setuju ni kebekal pertanggungan kijawab pakai dengan rasanya pun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya sangat berterima kasih kepada Muljaki oleh karena kadinto ngaji neka menambahin ilmu kele sekira nambahin takut ke Gusti Allah. Adapun orang yang tak gelem nyari ilmu, adapun orang sengkah senyari ilmu, korang ilmu na, berarti korang takut ke Gusti Allah. Sini ketok ponan. Semakin orang senang nyari ilmu, semakin tambah takut ke Gusti Allah. Semakin orang ni kata anda ke ilmu, berarti semakin orang gelak jauh saya takut ke Gusti Allah. Ni kata pun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kafa bi khasyatillah, kafa bi khasyatillah. Dharma tebuna Abdullah bin Mas'ud kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup orang gelak ekocak orang setakok ke Gusti Allah, mon orang gelak andi ilmu semanfaat, ilmu ngajak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu matur moga iman ni tambah kuat. Amin. Iman ni kita yakin iman saya sampurna. Amin. Sehingga kul panjenengan takut ongku dekat Allah Subhanahu wa taala. Matur moga penyakit-penyakit munafik, penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit fajir, munafik ecewaki dari kaul panjenengan sehingga kul panjenengan dadi orang seselamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.